Spartak je veoma neugodan protivnik i kvalitetan tim, međutim naš cilj je jasan i na svakoj utakmici imamo imperativ pobede, rekli su na pres konferenciji kod Milar Jagodine Mladen Dodić i prvotimac Milan Milinković. Ekipa Spartaka i ove sezone pokazuje da izuzetno dobro igra u gostima, ekipa sa jakom defanzivom i sa nekoliko izuzetno jakih individualaca. Tu pre svega mislim na Torbicu, na Veselka Trivunovića, na golu mladog reprezentativca Aleksića i uvek u napadu nepredvidivog Noskovića. Tako da zaista jedna ekipa koja, kažem, bolje igra u gostima. To je pokazala u Novom Sadu, gde je dugo odolevala i primila gol u ekstra tajmu, tako da moramo biti strpljivi. Doći do 3 boda nije ni malo lako protiv takve ekipe, ali sigurno da posle završetka prelaznog roka, posle ove mini pauze gde smo posle obaveze u reprezentaciji nekoliko igrača svi bili na okupu ove nedelje, očekujem da i sa, kažem, pojačanjima koji su došli u posljednjih dana prelaznog roka budemo iz dana u dan sve jači, sve bolji i već na utakmici protiv Subotice, protiv Spartaka, da to i na terenu pokažemo. Što se tiče kadrovskih problema, jedini problem je ta povreda Dukića i zaista je neizvestan njegov nastup, ali kažem, imamo dovoljan fond igrača i mislim da formu polako dižemo i da to kroz utakmicu sa Spartakom treba dokažemo, jer je imperativ pobeda, a do nje možemo doći jednom, kažem, strpljivom pre svega, ali agresivnom, kolektivnom i efikasnom igrom. Ja mogu da kažem da smo mi sigurno spremni za ovu utakmicu, da su nam ove 2 nedelje što je bila pauza za reprezentaciju sigurno prijale, dosta smo radili što na fizičkom planu, tako i na taktičkom. Ekipa je sigurno spremna, do pobjede nećemo sigurno lako doći, ali ja mislim uz jedno 100% zalaganja i da ispoštujemo taj dogovor iz slačionice, da bi trebalo dođemo do pozitivnog rezultata, jer sigurno kad igramo u kući, ni protiv nikoga se nećemo braniti, sigurno da moramo idemo na pobjedu. Susret 5. kola fudbalskog šampionata Jelen Super lige Srbije na gradskom stadionu u Jagodini, Jagodina Spartak iz Subotice, igra se u subotu sa početkom u 19 časova.